imbaraga ziba mu masengesho, hari imbaraga z'abantu bakunda Imana basenga Imana. Intambwe ya mbere yo gusubira inyuma kw'abantu, intambwe ya mbere ngo nuko baje biyibagiza uko bashoboye Imana iby'Imana, ngo bakibagiza n'urupfu ko rubaho, ngo bakibagirwa ko bazakirwaho n'iteka. Iyo umuntu atangiye kwiyumvisa ko atagishoboye iby'Imana, akumva ko gutamba atakigushoboye, akumva ko gutarama atakigushoboye, akumva ko guha Imana icyubahiro atakibishoboye, agatangira kwiyibagiza ko urupfu ruhari, ntakunda n'icyo mwibutsa ko urupfu rubaho, akibagirwa ko azoshirwa no mu rubanza nyuma y'ibyo akora. Abamaze uwa mbere wo gusubira inyuma, abari muri reverse, abari masubira inyuma. Intambwe ya kabiri yo gusubira inyuma ngo nuko umuntu atangira kureka gukora ibimukwiriye ari wenyine, ngo gusoma ijambo ry'Imana no gusenga yiherereye, ngo kubabazwa n'icyaha kiri mu mutima wiwe, ngo n'ibindi bimeze nk'ibyo ngibyo. Iyo umukristo asigaye akora icyaha akakirira, ngo akakirarana, akakigirana kabiri, abarimo azima, abarimo yegereye urupfu. Umugabo yigeze abaza mugenzi wa Tese ko turabavuga butumwa twembi, ariko jewe nabwiriza abantu ntibakizwe, ariko we wabwiriza muri stade ibitangaza bigakoreka abantu bagakizwa. Niki nukubera iki? Ije kumbwiriza ngataha uko nabwirije, ariko we wabwiriza kandi gatoya abantu bagaguruka ibihumbi n'ibihumbi kwa Imana. We wabitewe niki? Ngo aramubwira ngo narunguruke mu idirisha, ngo ese abonye iki? Aramubwira ati mbonye abantu mu muhanda. Bati subira urunguruke. Ngo ararunguruka ati ubonye iki? Ati mbonye abapapa n'abamama, imisore, abahungu n'abakobwa barimo baritembeza. Bati ubonye iki? Ngo asubirwa gatatu, wa mugabo ngo arahaguruka ararira cyane. Ngo aramubwira ngo ubona abantu bari mu muhanda, ukabona abantu basa n'abafite amahoro, ngo ndiho babwiriza ngo bakizwe. Jewe ngo simbabona ko bari mu muhanda, jewe ngo mbabona ko bagana y'urupfu baje kurimbuka. Igihe ngo utabona ko abantu muri kino gihe bagana y'urupfu, ntushobora kubabwiriza ngo bakizwe. Igihe ureba abahungu, ukareba abakobwa, ukareba abatware, ukareba isi ya none, ukayibona ko idamara ifite amahoro, ntushobora kwibwiriza ngo ikizwe. Intambwe ya gatatu yo gusubira inyuma kw'abantu ngo nuko batangira kwitandukanya n'abakristo bakishijwe by'ukuri, agahindura inshuti. Nubona umuntu asigaye agenda uruhunge abana b'Imana, abari muri gatatu ko gusubira inyuma, abari muri gatatu ko gusubira inyuma. Bibiliya ivuga ngo hahirwa umuntu utagendera mu migambi y'ababi, ntiyicarane n'abanyabyaha. Amategeko y'Imana niyo azayibwira. Umukristo natangira kuba inshuti y'abapagani, uzotangira kumwibazaho, ushiraho question, ageze hehe, yerekeye hehe? Uwizera n'utizera bahuriye hehe? Umuco n'umwijima bihuriye hehe? Umukristo n'umupagani bahuriye hehe? Intambwe ya gatatu ngo batangira kumva ibiganiro by'abakristo bibarambiye, akumva ntabashaka, ntibagezweho, ntibajyanye n'igihe. Umugabo usoza cya kiruhuko cyo mu zabukuru, Rikabarene yavuze musi ngo atibutsanze ku kibuga cy'indege, ngo atibukana n'umuperezida umwe baramwakira kuri tapi ruje, impundu ziravuga, ingoma ziravuga, baza kumutega banezerewe. Noneho rero iwe ngo habura n'umuntu wo mwakira gasakoshi, habura n'uwo muramutse. We nibi byawe abagukoreye nta recompense, uteye ute wa mana we? Mana ngira mubwira ngo uriye yageze iwabo, wewe nturagera iwawe, nawe ngo nugera iwawe. Bwana sifiwe. Aba bageze iwabo, wowe nugera iwanyu bizaba bimeze bite? Niyo Pawulo yavuze ngo mwishimwe n'umugayo baza batekereza ko tutamenyekana, bakagira ngo ntabwo tuzwi, nyamara turi iki? Ngo turi birangirire. Baje bagira ngo turi abakene, tutugishe benshi. Iyo turaye mu gitaramo nibwo ivanduka bazikwepa, iyo turaye mu gitaramo nibwo batabambura, iyo turaye mu gitaramo nibwo batabarasa, iyo turaye mu gitaramo nibwo n'abara bazungurukana za gapote bamenye uko bagenda, nuko bareba Kristo basenga Imana. Umunsi amasengesho azogera muri isi, nta bantu baraye mu gitaramo, izocura umwijima. Abiga grâce y'abanyamasengesho, abacuruza bacuruza ko ari abanyamasengesho, abubaka amazu bakaduza ibisagara nuko ari abanyamasengesho, abatsinda amatora barayatsinda ko ari abanyamasengesho, aburi indege kika nuko hariho abanyamasengesho. Hari imbaraga z'amasengesho zihagarara mu kirere zigatabara abantu. Intambwe ya kane ngo nuko batangira kureka gukora ibibakwiriye, nko gukunda kuza mu materaniro. Iyo umukristo atangiye kuza yabusanta mu materaniro, akumva we yaboneka gusa dimanche. Bwana sifiwe. Dawudi
bambwiraga ngo tuje mu nzu y'Imana. Iryo ryonyine ngo ryazamuye Dawidi mu mwuka, maze ngo atambira Imana Dawidi. Abo twataramanye bushize nababwiye uko Dawidi yaririmbaga nimugoroba, ngo yagiraga igitaramo bita ngo ni giti, agacuranga za dutunizi. Tambwe ya gatanu nuko abakristo ni yayindi narimo babwira, umukristo atangira kumva isoni zo kwitwaza Bible mu muhanda, ikamutera isoni, akumva toza mu gitaramo ngo akeshe, akumva hari ibindi. Abari muri gatanu ko gusubira inyuma. Intambwe ya gatandatu ngo atangira kubana n'abakunda iby'isi n'inzoga n'ubusambanyi n'ibindi nk'ibyo, agatangira kubagira inshuti ze. Abari muri sizi yemeye gusubira inyuma. Iyo umuntu atangiye guhindura inshuti, agakunda kugira ubushuti n'abanywi b'inzoga, agatangira kugira ubushuti n'abasambanyi n'abandi bakora ibindi byaha, abari muri gatandatu ko gusubira inyuma. Ugeze muri kangahe? Uri muri kangahe? Uri mu kangahe? Uri mu kangahe? Mushiki wacu, mwene data, ugeze mu kangahe ko gusubira inyuma? Intambwe ya karindwi ngo batangira gukinisha ibyaha bito ku mugaragaro. Utwaha duto kumva yo mukoraho, kumva sese ni kuzine kameme, utublage duto umuntu yobesha gatoya, abari mu karindwi yo gusubira inyuma. Iyo umuntu atangiye gukinisha utwaha duto ku mugaragaro, duto